Swaka Chauke Channel i channel leyi taka wena yi ku tisela swa xiyimo xa le henhla. Swaka Chauke Channel yi ku navetisela mabindzu kumbe ku promota, yi fambisana kahle na Creative Media Solution lava ku tiselaka graphic design ya xiyimo xa le henhla. Vuxokoxoko tihlanganisi na vona eka nomboro leyi landzelaka 071 752 2624. Kasi loko lava ku tihlanganisa na Swaka Chauke Channel va kumeka eka nomboro leyi landzelaka 076 324 9926 eka Facebook Swaka Chauke. Iza Swaka Chauke aka YouTube channel Swaka Chauke TV. I tlhela ya mahlweni ba mandla hi velela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka YouTube channel Swaka Chauke TV hi ndlela yo fana na yaleyo. Prince Rangani va hetile na single ya navela va feature Sam Free. Risimu leriya ri twala ri kahle. Even though a ri fambelani ngopfu na Prince Rangani in terms of loko swi fika ka swilo swa fana na mayimbelelo lama hi nga ma tolovela ma Prince Rangani. But then hi ku ya hi mina ngoma yi kahle. Va tirhini kwala va nga tirha kona i ndlela yin'wana ya ku testa market wa album ya lembe ra 2025 aka site ra Prince Rangani. But I feel like xilo lexi disadvantage ngopfu Prince Rangani aka nkarhi lowu hi nga le ka wona, it's because a nga kumeki aka social media Prince Rangani the whole year until kuza ku fika nkarhi lowu a fanele ka humesa ku hi ko lama nga ta fika mbona ko Prince Rangani. It's a disadvantage because music u nge promote hi kan'we loko u la ku humesa, u fanele u tshama ri ka Facebook, u fanele u tshama ri ka social media u promote music wa wena. I will just give an example hi munhu wo fana na Oscar Makam. Oscar Makam is always on Facebook or social media. I can just give an example with the likes of Soli Makam. Soli Makam is always on social media. Why is he doing that? It's because utwisisa ku music wu na vanhu vo tala sweswi wu saturated music wa Xitsonga, wu na tiqambi to tala ngopfu na ti-many ti kona. So loko u va far away from social media, far away from people, swi endla ku vanhu va ku rivala kumbe swi teka nkarhi ku va ku hleketa, ma vo. Same as hangalasa i qambi leyi yi nga na experience loko swi ta la ka ku chaya tingoma ta electro. But then a nga kumeki ka social media misa luya. Me vona ka social media ntsena hi nkarhi lowu a lava ku humesa ku hi wona. So a swi olovi ku a khandziya xitepisi lexi a faneleke a xi khandziyaka because u promota music hi nkarhi lowu vanhu se va nga n'wi rivala hi wona. So swilo sweswo vanhu va ka hina tiqambi a hi dyondzeni ku hi swi twisisa ku ri if a hi veni na marketing strategy, as much as hi ri na marketing strategy a hi veni hi ri koho ka social media ku hi ta kota ku promota tingoma ta hina kumbe hi ta kota ku tiyisisa brand ya hina hi pfuxelela, ma vona. Because I will just give an example hi munhu wo ku fana na Benny Mayengani the president. Benny Mayengani di tshama di ri ka Facebook diza lediya kumbe di koka social media ka TikTok na kun'wana na kun'wana. Why is he doing that? A dos endla ma ku rhandza TikTok kumbe Facebook swi endlela ku vito ra munhu ri nga rivaleki swilo leswi, vanhu va nga rivali vito ra wena. So I would advise Prince Rangani ku ri next time na hangalasa mi nga wi ka Facebook kumbe ka social media mi ta promota music hikwalaho ka ku va mi kha mi la ta humesa ntsena. Stay there, mi nga fambeli kule na vaseketeri ku music wa n'wina u ta kota ku tekeleka nhlokweni u ta hatla u uplifteka. I can put it to you sweswi ku na vanhu vo tala ngopfu lava va nga sweswi za ku va swi tivaka ku ri Prince Rangani u humesini single na Sam Free. Why? Because a nga kona na la ka news feed ya vona kumbe xana lava n'wi searcha kona ka Facebook loko ri ku Facebook. Cause a va n'wi search cause a nga kumeki a nga post a nga endli next. Ma vona hambiswiritano malama a ku ri mavonelo ma mina kha hi nyiketa xandla ehenhla ka xin'wana ehenhla ka album leyi ka single track leyi nga huma ya Prince Rangani the president na Sam Free hi ndlela yo fanale. I nghoma kahle yi twala kahle
hi ndlela yo fana na leyi a hi kuriseni Gaza hi ndlela yo fana na leyi. Tanko.